ariko ubu kuva kwa gatatu nza ngaha no musi ni kwa gatanu ariko ndumva wa muriro waka gose mu rubavu mu mafyigo ndavuga no musi nabyutse bya bindi byo kurinda guhindukira ku matera nkarinda gufukama nkanda kuvuga yo mana oya biranse kumaguruka ndavuga mana ariko ukora ibihambaye dukomere Imana amashimishe kubgaye musengesho ndavuga no munsi reka rero nanje gende y'umukozi w'Imana nti mana mukomeze uko mukomeze musengera abagwayi mukomeze muduhamagara kudaturata kuvuga tutireka tugende kwicara hamwe n'abandi n'umusi warimo amazi inywa ndanywa amazi arengeye ndanywa amazi amadasanzwe namanijaga impande yanje bakambya amamagara sino niyo jage nibiki ni jage hari gihenzo yiruhuka nzo vuga ni amen haleluya ejo kumugoroba cha ndafata indimu ndashira mu mazi ko namanda bigira kwa kuntu iyo nyo y'amazi indimu nguma ndiko ndagenda inyuma burya ndicara ndavuga burya rero y'amazi n'umusi byagenze gute haleluya reka ndabe ijoro n'iryacu ijoro nje kuharura ndabe ngene bigenda n'umusi mwijoro nabyutse kabiri gusa mashimeshi ku mwami wacu ariko ni wokomera Imana amashinamba wumva Yesu ariko arakora muri iki gitondo nukuri nabwiye abana Justice arambwiye just mama ntugenda gusa nje nagutanze kuvyukasha jewe ni nukuri bahora bahavuga ko basengera abagwayi nice nzobu wa mbere kubavuga ndabashimira Justice akambwira mama we naho ugenda gusenga kuri sentane nakibuza nawe atakira abasenga n'abamizirima haro usanga twicaranye tutabameze cha ndavuga mwana reka rero nukuri ejo kwa gatandatu ndoza nicare mu bandi cyane ariko nitwokomera Imana amashimeshi nemange mvuge nti Imana ikora byiza hari umugabo atananirwa witwa Yesu niwe twama twazama kuvuga ati maraso ya Yesu haleluya ukagira umusongo ugahamagara Yesu kandi arakwita akakubwira ati jewe rindira nzokwereka je nabwiye abana ndafise gutabaruka ku Imana yanje jewe imiti y'amasirine namandiko nditera njari gihe nzoyakira ntari gihe nazo kudenda vyitera ni mugabo ibikwama ndagiye ma examen bantumye ama examen ibihumbi 300 bantumye ama examen ibihumbi 150 nkavuga ni none ibi bintu nzobiva mu ryari musi mwe Justice arambwa mama uragenda yo ni nyatsi we kubera ikironka amahera ahegereje mushira mukacotangura kuburuga ngo ngumva ushuye mu rubavu none gaba bene mama mwicaye ngaho nokuri nawe reka gushima kuko udashimya ngo uvuge ati Mana wewe aho wankuye ne uzovyina uruvyino rumeze gute utoja gutamba imiziki oya uzofuma umanika amaboko hejuru ubone ko umanikiye Imana pana kumanikira kwisi je nukuri pastor nakonogira n'abasenzi muri ngaha nukuri nta numwe atansanga musigitisho kwicara amasaha navuye hasi ariko ejo ku mugoroba haraje umuntu aramamagara ambwira ati mama Grace na telefone ati ngo hano je mwana birase nindaje cha ndagenda carambwira ngo uno musiko wicaye utaboroga nemwe nta aje tuzamura amaboko haleluya ni amafyigo ni nukuri ndumva neza gwe nguyo muti warose ni hari umuti usumba imiti yose haleluya ije nagumye mpamagara Imana ndabibwira Mana niwe ukunkiza Mana no kunkiza nta mwana w'umuntu abishoboye
ni amagufa imisokoro yose nizwi n'Uwiteka. None bene mama mucaya nukuri nta numwe atazaho nicara je musigite ndashobora inkoni kazigira bikanka ko mpaguruka ariko bumeze neza. Nakubwiye ko ijoro no musi nabyutse kabiri gusa. Tuzamure amaboko umwami wacu Yesu. None ndashima Imana ishimwe cyane. Ndashima nukuri sinzi ukuntu no bivuga yarengewe. Hajya hari abantu bavuga ati je nzo kwivuga ikintu ngo nivuga amatungo fisi. Oya ubu nzovuga nteme ntihari hano nagiye gusenga ntihari hano nagiye gusenga ndasenga ndumva ko ntekaniwe kubona nicara mvuye ngaha ejo tuve gusenga naricaye ndicara umwanya utari muto yajage amazina yo natora. Haleluya. Ubundi ho nagumana ijage ndiko ndasha mu rubavu ndafise akantu kari ngaha aho uvugiye ati abantu bagwaho bafata bagwaye ati kasara zirakize burya nagiye numva akantu kaza ngaha amugwagasha kubera rusanzwe rugwaye ndavuga umuriro wonu biki ariko rero niko gwahora rumfasha nahora ngo manywa amazi kwa kugwagasha naguma ndiko ndasha sinzi ukuntu no bivuga ariko ejo nica navuze nti man ariko yeze ariko abatariko baraza kweri bajya umugabo nijeje sisi haraguma mbwira mama tugende gusenga wowe muri ngaho uri kukora kiwe ngaho onye ico giti nakazi kanu namuga just umunsi wo kuza je ntuzompamagara nice nzobabwira Grace araza mama misa kwa gatatu badosengera baganje naravyumvise namutabimbari ntindazi ko inkoko ariyo ngoma mutazona none ndashimira Imana ko nanazi komera amashi Yesu aragira neza nukuri Pastor zoguhamagara dusangira agafana cyane no kuri nzoza niruka dusangira agafana. Asante sana bane gumugisha muheza gigwerero amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Amen. Naho mutirwa mumbwira mana ega baravyumva bari hirya no hino baravyumva kwibitangaza biriko birakoreka. Haleluya. Nimuhave mwibaza ngo ni ibintu bisanzwe uko dushobora gufata iminsi yose Usiwe mnafikiria kwamba ni ya kawaida tukaguma ku kiziriko kimwe tukabaki kwenye kamba moja kandi hari ibindi biziriko tena kuna zingine kamba. Imana Mungu nawe yoguha ibindi bintu byose hata kama akupe vingine vyote nawe yoguha amafaranga hata akupe falanga udafise amagara meza kama hauna hasya nzuri ni fake nubusa ni bule. Imana ibanze guha amagara meza. Mungu aanze kukupa hasya nzuri. Iraguha inzu ngo uyikoze iki? Anakupa nyumba ili uifanye nini? Iraguha umugabo ngo umukoze iki? Akupe mume ili umfanye. Iraguha umugore ngo umukoze kugwa. Akupe mke ufanye. Banza ugira amagara meza, banza ukomere. Kwanza kuwa na hasya nzuri we mzima. Banza ugira ubuzima bwiza. Uwe na maisha mazuri. Urazi gusuma kanyama ntukanye. Unajua kuhemea nyama na hauikuli. Ukagura agasukari ntunywa kaye. Ukinunua sukari na haukunywa chai. Ukagura amata ntuyanywa. Ununue maziwa na hauna. Ukarya ibyo kurya bitagira umunyu. Ukakula vyakula bila chumvi. Uyu munsi ndasengera abantu batarya umunyu. Leo nitaombea wewe. Imana yo mwijuru ikora igitangaza ku buzima bwawe. Mungu atende miujiza. Bawuke mu izina rya Yesu. Shima Imana. Haleluya. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Ongereza ijwi ugira byumvikane hariya. Icyambere ndashima Imana yemeye ko dukoranira aha turi bazima mu yimpera amashi. Icyo nanje gushimira Imana ndayishimira Imana kubiziriko turiko turiga biriko biradufasha cyane. Biriko birakora gose. Je byarafashije. Nari umuntu nakunda kugira ishavu ariko kubwibi biziriko ndabona ko ryacitse ryagabanutse kandi ryanyicira byinshi. Hariho ijambo twize samedi ryo kuvugutirwa kubwibi biziriko nibyo byatumye iryo jambo ndaritahura kandi hariho ibyo ryambohoreye mu yimpera amashi yo Mana. Amashi menshi kuri Yesu. Kandi ndayishimira ukuntu hariho byinshi biriko biracagagurika mu rugo rwanje. Iyo Mana yumve ko ndayishimiye abumvise gushima kwanje. Imana ibampezagirire. Amen.
nitwokongera amashi Yesu. Tumuongeze tena makofi Mungu. Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngashima Imana kano gatondo. Maze imisi mbona Imana muri burakeye. Duza microphone. Narimaranye igihe umutwe ukanja gose nkumvumenga no va ngaha niruka nkagenda ndakoma induru kugira numve ko noronka amahoro. Naravyimba iyi mitsi yo ngaha nkumvumengiye guturika ku buryo nashobora kuva nurutse nka bisi mvuye muri ville nagenda ndayifasha kugushika muhira. Numva ndemerewe cyane nongera ngira igitero c'amenyo nta ginyo na rimwe nari ngwaye ariko muri iyo nduheze numvise ngwaye iginyo riraza nga rirangya ndarira ntazi ukuntu ndiko ndarira kare sinayibwumva umusonga w'iginyo nta nahantu namwe n'iginyo ritobotse nza kumva ko ari ibintu numva umenga naja kwa muganga muganga nkavuga n'iginyo ridatobotse ndarijana kwa muganga mvuga gute mu nyuma hacaraza andira rimwe aya y'imbere yose araregarega ndiyumvira ibi bintu nibiki ndabona ko ari bitero ndashima Imana rero naje muri bakeye banansengera bavuga ati fata aho ugwaye ndizera ndafata ku menyo ubu nta n'umusonga numva Mashi menshi amashi menshi Imana kandi ko n'umutwe waheze ejo nahige ejo naryamye neza numva meze neza shima Imana kandi kugenda irambohora cyane nayimaze igihe maranye igihe nguma numva urubavu nyene rubabara cyane ariko nkumva umubiri wose najumbajire tugwaye he nkateba nkahora nkumva nyene kubivuga ko ngwaye nanje birantera n'isoni nama numva umusonga ariko shima Imana ko haheze igihe atamusonga mashi menshi cyane kuri Kristo. Amen. Ewe burakeye wajageze. Yesu nashimwe. Amen. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Nanje mpagutse shima Imana ikintu Imana yadukoreye kuwa kabiri. Je ndagwaje umuneve. Rero abaganga bari bamubwiye ko bazomugira dialyse kuko yaragwaye cyane aremvye. Hama rero ndamubwira nti ingo tugende gusenga hariho umuganga aringiye abaganga bose. Hama arankundira araza. Pasiteri aguma amusengera guhera kuwa kabiri. Yari yavyimvye amaguru ariko ubuye aho Imana igejeje ikora turashima amaguru ariko aravyimbuka. Nitwokomera Yesu amashi menshi. Tugiye Mungu makofi mengi. Kandi ndashima Imana ko Imana twizeye itigeye itetereza aho igejeje ikora n'ubu iguma ikora n'ubu yaje ngaha kandi turazi ko Imana imugirira neza. Yesu nabahezagiye. Haleluya. Amashi menshi kuri Yesu. Makofi mengi kwa Yesu. Numugabo w'umunya igenze ngo twajeje uzozeje umwanya wagiye deja saa 2 saa moya irageze Saa moja zinataka kufika. ubundi umuntu unashima Imana kubera ko yumvise abandi bashimye ushima Imana kubera Mtu hawezi kumshukuru kwa sababu amesikia wengine. wari wacherewe ihangane ntacyo Vumilia. tumwe umunota umwe Nanjye mu rukundo rwawe niyo mpamvu gutambira nivuye inyuma ntacyo naburiye mu maboko yawe niyo mpamvu gutambira nivuye inyuma. Haleluya. Amen. Nanjye nshuti z'umusaraba mpagurutse nshima bavuze ati duhaguruke ndavuga ati Imana nkirimbura gusa iby'Imana inkoreye Imana yarangiriye neza. Je nararyamye mu nzozi mbona abantu hajya hepfo hasashe itapi mbona abandi bavunitse bariko barungwa abagwayi bariko barakira mugaje nari ntonze umurongo sinari bwashikirwa izo nzozi nje ndazivamo ku munsi wa kabiri nje nzinduka ngaha muri burakeye ndaza umukozi w'Imana aransengera namubwira ikibazo fise jewe nari mfite ingorane naracomotse ukuguru ngaha niyo mpamvu muze ati niyo mpamvu mu gushima no gutambira sinarinzi kwicara nakuma njyane kukanja cyane ubu baba ibazi kuba datanye kwe ntayitumvikanaga igufa nkumva ritana n'irindi burya rero nje ngaha kwa kabiri aransengera urabona n'isana aka kanya shima Imana ndicara bwababare bwagabanutse ariko Yesu we ndashima Imana cyane
burya abandi bashimye nagumye mparura iby'Imana yakoze ku bugingo bwanje nabanje ndavyiga ko numva birandengeye nukuri inshuti z'umusaraba uku kuguru kwanja sinagira ijoro sinagira umutaga umuntu ataje muri burakera hombe nkaje uravye nkiyumva mva muhira saa 10:30 mva muhira saa 10:30 uva he iyo ruguru uva warenze muri yaga warenze muri yaga hano biti mboza sizero kaburinga ariko nitwakomera Imana amashi menshi kubw'uyu muvyeyi ubwo nabanye ikiganza c'Imana kare ndiko ndagenda namva ibise nka kujya ko umumama agira yibaruke nkunama abantu bambonye bakimvira ivyo bakabibura nagira ibise birenze ari kubu mana namanutse mu gakime gusa navuga ati haleluya ati numva ibinyanya ariko nashitse ngandicara numva birakunze ubu nicara bigakunda sinarinzi guhagarara sema haleluya haleluya bega umugabo witwa Yesu nshuti z'umusaraba uyu mukozi wo ngaha Imana imwongera amavuta abuse gushima kwa Imana igihezagira haleluya n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara reka mbabwire muri bimwe muziho sinabona icyo yavuze gihera ibyo bintera gutegereza nkomeye kuko nivyo ntarabona